বহু ଏ ବହୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ମା? କେତେ ସମୟ କେତେ ବେଳ ହେଲା? ଓହୋ ଖାଲି ବହୁ ବହୁ କଣ ହେଲା? କେତେ ସମୟ କେତେ ବେଳ ହେଲା তুমি ଯାଇ କଣ କରିବ? ଶୁଣ ତମ ଗେମ୍ଫା ମାରିବା ସମୟ ହେଇ ଗେମ୍ଫା ମାରିବା ସମୟ ହେଲେ ଖାଇଲେ তুমি ଠୁସି ଖାଇବ। এই নিও খাও ঠুসি খাও মন শান্তি করে খাও। মা সতর ভাই দেলা এ ভগবান এ বুড়ি কো কোন করিবি আজি আমি বল আর দিনে কো মরবি ঠক 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 ওতে নীল আসি গলে সারে দিদি তুমি কান্দুছো কোন হিসেবে মতে কো কোন পে কান্দুছো? দেখো তম মা এটি কোন করিছন্তি? মা মুই কোন করছি? তু খাইবা নষ্ট করছো জিনিস পত্র নষ্ট করছো বিছানায় মুছছো এমনি তো তুমি বৃদ্ধাশ্রমে ছাড় দেবি। କେତେ ସମୟ କେତେ ବେଳ ହେଲା? ବାପାରେ ମତେ ଟିକେ ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ନେଇଯିବୁନି ନା? କାଲି ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଯିବା। ବାପାରେ ମତେ ଟିକେ ନେଇଯିବୁନି କହିଲି ପରା ନା ତମକୁ କଣ ଶୁଭୁନି? ଓହୋ ଛାଡ଼ ବେଲି ଆମେ ତ କାଲି 10ଟା ବେଳେ ଯିବା ନା ମୁଁ ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଓକେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସକାଳେ ହେଲାଣି ମା କହୁଥିଲା ବଗିଚାରେ ଯିବ ଆଗେ ତାକୁ ବଗିଚାରେ ନେବେ ତାପରେ ବିଲକୁ ଫିଲ୍ମ ନେଇକି ଯିବେ। ମା ତୁ ପା କହୁଥିଲୁ ବଗିଚାରେ ଯିବୁ ଚାଲ ନା। କେତେ ସମୟ କେତେ ବେଳ ହେଲା? ବାପାରେ ମତେ ନେଇ ଟିକେ ସେଇ ପଥର ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲୁ ଚାଲ ମା। କେତେ ସମୟ କେତେ ବେଳ ହେଲା? ସମୟ 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 କେତେ ବେଳ? ସମୟ ବେଳ କଣ କରିବ? ମନେ ଅଛି ନା ଏଇ ବଗିଚାରେ ତୁ ମତେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲୁ? ମା ଏ ଫୁଲ କାହିଁକି ଫୁଟିଛି? ଏ ଗଛରେ ଫଳ କାହିଁକି ହେଇଛି? ଆକାଶ କାହିଁକି ବେଳ ଦେଖୁଛି? ହେଲେ ଆଜି ଖାଉ ଖାଉ ଦିଟା ଭାତ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ତୁ ମତେ କହୁଛୁ ମତେ अरे जानतो केते राती केते दिन अनिता तो सेवा करिछि केते तो केते दिन मुझिछु तो पासे करिछु तो अरे केते समय केते बेला के फारिबा पई पछे नाही रे पछे केते समय केते बेला जमा आसीबो मोर समय बला के धन पंचमी नाही रे धन Thank you.